Terik Unailur Arajar Arpulai, Vice Chairman ka Hinyau Trap National Liberation Council HNLC, uba man balang jerwa, uba lam khamat ya ka jing ekran yesok kabadang ya chakmat menta. Bat ka Sarkar Meghalaya, bat Sarkar India, ulapha ya ka Shiti, ino kam show Chairman, bat General Secretary ka HNLC, ka baula penbana, bu ino ya ka seng nakadaw jung ki daw shimet, ki baula kadaw ka Shiti, naka jing don jing stom jung ka kemi, bat ki jing ki bau ya kendo haka yeng ka sem. Haka Shiti ka bau soy, komu Sufyan, Hazarika kabangi jutebru ya kumu man balang jerwa ulo ongru baula deb ban syakri ya ka HNLC bat ka jat ben rio Henry umla syu ban beteng bat kerpat ya ka seng HNLC pakan yet no dekiwe ki nongelam ban shimti ketika kam tam abaide bat ka jing ekran yesuk hakabaide bakani ka Shiti ka baka seng HNLC ka yo pedang no Sufyan Hazarika lani man balang jerwa hak arpun rio trek unailur arajar arpulai ka seng HNLC ka lapha ya ka Shiti Shaw Vice Chairman ubala rai eno kam lingba ka Shiti kabala soy do General Secretary uba sain ku parnong trau kabakila pentep bakila pediang ye ka Shiti eno kam bat kitbok kirwiang ye bondan nakamet kabakot kabakia bat bondang syakri pat ka chat benrio hakiwe ki benta shusho ka HNLC ka ai khubleru ye halor ka jing syakri ka jong ya ka seng HNLC bat ya ka bri Hinyau Trap